Sa nama je Aldin Šehić, mladi fudbaler željezničara. Aldin, evo, 5. dan ste ovdje na pripremama u Međugorju. Pa pripreme za sad protiču ok, očekujemo da se što bolje pripremimo za Evropu i da naravno prođemo prvi krug. Očekujem da ćemo daleko dogurati, naravno šef priprema nas najbolje što može, ovo je novo za nas, za mene i nadamo se da ćemo što bolje se pripremiti za Evropu. Ajde, dole dlan. O, burak. Emir. Fakat gut brad. Ravno. Krpa malo opusti noge, još. Čekaj. Ući noge gore, sebi. A mene je to 5 dana kad me dosta stvari, da smo gdje isto, kad je pipa. Daleko. Egni kemo. Put za te. Noga savijena naproti. A? Ajde je. Mala pauza, a još jednom. Ovo vidimo još jednom ista vježba. Što daš, nemam vremena, brz je dan. Se koristi ruke. Slobodno šači svojim ritmom, nemoj ti nikom reći. Kraja gore drži. Kruži korak, šači, slobodno. Još malo, kraj. Vidi. Bravo, Nedo! Vidi se da nisi bio fudbaler, profo, po korak.
Imaš taj produženi, kao biciklo da voziš. Odlična tehnika. Bravo, ne. Ja bih mogao završiti